Nguganaro tukule na revenue regulations and control bill ya kunenkera enforcement officer betu Maigo cha kumba kuthurania Ugoti muntu ibo kumenya problem ira twine pending bills kutha tutikumba kuthurania Ugoti na jaendiru mono na single business permit cia premises koni enduka na kutha kwina antu baingi mono baurega kurea na bakareginya onenganira property ira kana ira citawa lien kintu kiro kunengana kana kintu gikajukwa kigwatiro monko uria na kana officer betu bakitha bati uthingata procedure rimwe rira bajukia kintu kiria kenda ugo bathingata uria mbesa itukuria mbili tonora tu streamline mantu kenda muribu Ugoti bwita na mbere bwega ibuje gwerera mantu ja kwalira jo ribu Ugoti jaja ipopura nundu utuendete Ugoti kinyani ntipoendete na lakini no mwankandie nundu otherwise ngakirwa barabara atia na Kenya tia tuendagia maguta chande guruja Iran ko no mwanga kare Ugoti no mwanga Meru uinyeru kwa nini tukenda na gwange umbotetheka kija barabara ebua na kana withira ndawa ile cibitari no thuru Ugoti bwaku na nde no minority rinda ireja eja tu motion nyagwetiru nyakuoram ambiria kwa pia kameme na akiugaga ati Meru ni akoinyiria mu Meru Ayubu nywa muri mbire Meru ne ati kuira nywa muri eretwa atia kaija kene akoinyiria mu Meru nywa munengeria mugate thai akwira ari thi no nengeria onengera into bya kumburaga na ati nyimbire karatasi no muri ke wangu kunengaira ke kinyo areta Meru ingi nundu ati thoma inyo kareta ya kwa wondi antu kauga mu Meru onde oli Meru na yo siringi ngiria Ayubu agapiga nundu ati thoma kinyo muri mbire ndene ajui kaija kewe kiu ne akoinyiria mu Meru anga ne akolipirwa anga finance act na nya finance act no twakurukirie kukira ngamuria neja assembly nethro ateja assembly akaraka memene akiuga Meru ni thuki abati kweja assembly akareta amendment akawengeririe kumiamendi kere mire na kwenda tuitake na twekira kina hu ne legislative authority ria yikuga ke katiba na ethro atethithio na resign abo thugo centro bathurane kaire barete MCO kubakaria assembly iji nuntu baikithunu kethera ati kwenda gite ke MCA kaire kyo kuona tabia hii cia kweja ke mindiene cia korega kweja assembly akeja ga t-shirt assembly nuntu atiomba utonya ndije nyina romba sati ke nomba ko gatai na ndi na ulinga inyanto ba wendi tafadhali na improve ko na kuga Meru ni thuki na tije nya Meru kuga ati na coke mwire na thome Meru ira no itho kuriye wekiri ndene ugo muntu ora wa musiali akomenya mwana wa ati thoma Biblia ara mugurira ngari ndi araitha sabi Biblia ene no ndona menyorera kagure bithira kaguria ira gethera sabi gukuriye wa Ayubu ekeri ku na thome akabiona na ingwitikia iketo mitukuga anto ibare taxes tutubishana no kena ke gukorogana na officers betu na tia bare anyama plus tokuga na ndiba ukinyi into biaku kwitha kona withere bura bakwandika ketheri ratirie ku thima sukari kija no yo bati gucokerwa no gasaina kira giako giukiru ikyo ndacokerwa after kurea nundu na ninya iturona rimwe ibara misimbie baga ukinto biaku baga isitha nyuma bakwira turumia gantu tukono cokeria into kairi ni Meru karusi mbesha eka avenue corruption ito taitanira ngiripi ukene nya gutithwa kuna corruption ura muntu akeja kwarasa biashara ciakwa akaukia twinto twaku kamuthinga tambuku mu munenkera gucokira twinto no tigita barwa yani akaraje ka gukaritio tekagite barwa antu thwaga gukaria kenda into bije Meru biumba kuitira mu Meru ngugi ande tukauga nyethero kajukia ira tu crowds 25 ya propose bill eze ikauga si ati no bojokie gunsi kana birio kwendi kana birio go trade ya bio kana merchandise no geta na bio lakini kauga nyethro kajukia twena katiba twemenya ko 40 provided the right of property tiko maybe 25 of constitution katiba yetu ere provided the right of privacy kauga togategera za zonde then nyethro kajukia intobia mwana biashara 1 ibire kondwe ore ojokerie no ore okojokerio bamenye gintu gya koimbia jokua na bakandika niki omba kwa powers bara bajoke into either tebio na kaire kana number 2 bikeja bithoki ti ora bajokerie ngauga na ndi tugete limitation inyajokia then itumenye imbi number 2
tool of trade ombo mujukiria gintu akaremo buru cooperate nontu gintu kira geta kiathuka mbugo mureagia license ngiri 5 ukujuga gintu kia ngiri 40 kigwita gikuthuka then uri muchokia 0 no ithiro kajukitie ru no ithirwe biashara ewo muchokia totally 0 nontu into bimwe sensitive na inya tukauga inya thairi obizukia na tumire ira tugwita respect na kana human dignity uketha tu arasi jora turonere the other day uja arasi mtu no tonya nyombe o no ithiro wina ukiona na yeshima number 2 no tumirera tugwita reasonability yani ugategera ukona inya uria ukari ukijukia into bibi number 3 itukuga apart from that no tegere